Nikagita ga kurungaria nduki na gucokia ruche mwikaro na kureta mitugo miega ni ruthanju rwa Frank Kabete thanjire jarukire na ndakinga 15 ntuko ya Jumatatu mwanka ntuko ya Juma ruthanju rwa gucenjia tabia cenjia tabia kona nuki njo gucenjia tabia kinyakaire na rweno kinjira muno ekuru na ntorume kagita kwena tabia jingi chumirete kire ekuru bara muntu rajire waku agonywera chai akurutangiri chiere aruthire kiatho akurutia jingi mama 5 arutha kiatho akurutia ngiri 7 na gwaria gwatha kiatho yaku no ndikiomanete atirae waku no ndikiomana yata ino kiomete ogu no andutire ngiri 5 ntiarega na kitha ino ria gwathie kiatho na ntiraya ukandokia rukire nyomba wako kumbira nkurie becha ira ukambia kuroka mukiro thika mwera ndienda onde mbecha ndakurutia ngiri 2019 ndakurutia ngiri 7 chaini yaku na gothe ino igoro tiraya ndiye nomba mbecha ciako thaini kiomu kira kire ogwetera muntu uri akona kanyama akurutire kana roka otha kiatho kera kuretere lakini uri kwa muntu rukiruka murokere nyambere ya arutha bwiri aburashi mego kana ruta birabi kumumweje kimekito tubira muntu rutorokere mbere okera rwa nkonko Kabete okera nembi ndakurutia ngiri 7 mu 2017 na thinda othie kiatho gya gotiraya ndiendo nchokeria cenjia tabia tirio ndo muntu na kanyamo etera muntu uri kanyama akona kunenkere tia kuborokea rukire ukathema muntu nyere kuwa nyomba no ndo karinga ochowera na ndegecha amwera mwera ntireku muntu mwana uwe arembera nkwera tireku ega kauthata no ndo atire nyomba no murokirete no ndo ngiri chiere ira kurutira 2013 cenjia tabia etera gakurutira nyao ya kundi ukeruka mango nenko kwetera mbori nkongo temere marigo makwa nkonenkere mungao mwana kare ambi cenjia tabia na bunibu na kamutugo kega agucenjia tabia na urongaru wonekane nterere jonde gucenjia tabia na Frank Kabete cenjia tabia ukarunga njira nawe kona nuki